Kasee na uguso ehwe ne da so ye won hinsem mu a na wo hefofro ye yi no wo Omanhene wa Agona Nsaba Traditional Council Okiseku afarimenta otoso miensa na ehwai na ne kasa mu no ahonedie de sesei ne kuro no mu eho eno ho ade ne de wo ba beye pure water rubber kuro hu kura ade aye nipa kro Adom TV etwaso Okiseku afarimenta echemu a eniso ade wono kase pa ene se obeboa na Agona Nsaba Traditional Area aye bia eho no mte na efini wo emfimfim mantemu o kire se oman biye ni wono mu a obetimi ye diye wabra obeyi ahonini efremu mi na ade adama koma so se me ko bebi na me hu se kuro no mu enwura egu ho no ma na bibi ya enu ti enda mabaye osonfo amabesum Agona man na mabesum Agona Nsaba na bomboden na mayire me ho se be ma yem patem at efise se wo ye sika dodo wo sen na se wo yare a unya hontem afendisika enwachi ena president ya woda Central Regional Queen Mothers Association no na adwo aduam ede adesede eto maburu no anim se onche wamfre ne yoye bone ho sebe ya ebeboa na abotaye a ode yesi wani so abrabo mu no betimi aduru ho na ebi mo kan wose o mai na brentie satisfy their memory mo hwe na mo se na no Okiseku se ose na brava ake bi ande until they do it is a way of renting now we have nothing to one say office or say now abaya wa anu e de botibc e so de da ho agina ho say chwa papa yi oni nyina mu no ena mensini krache yo wa Agona East Geneto Dipentil enso edens mawudu bi eto nananom enim bibia course enti Mama yandam ana asi say nyame onhura no say o acting ye papa mi ti say nana wa be oni nana be bom na mpuntutu a ekoso Agona Nsaba no wo be tia so na wa ye ena ngitamudi a ewo wonte ene assembly ya kabo ya kenken Agona mai ne kan ho ena ne mpuntutu Agona Nsaba intimate na ha me buy say me ba support ananom na ye na ya fa yo ma hi na si wo ma ye fefe